Hello everyone, today I'll be preparing this special vegetable from Uttarankand. Miyam ngasi sisi Uttarankand de prakpani ko sisi Fern gi family ne bako. Adu bo si chao ba hele yingo. Akhoi Fern de pictra ne kom notice ki phang do. Do si di chao e. First chao thor ga miyam. Do de cham si sing sa ba ne cham moi. Asi gi si moi gi si matu thok pani ko. Tu Sugum ko matu thok pani ba ko to si matu si first law thok da ba ko adu sing sa ba na cha mo hai du taur se sing sa ba da so soak this in hot water for 5 minutes adu ti sing sa ba de minute manga truk dum ting laga ting le di ko mai matu sing du amot sing gi thok la e adu ting le tham gi se masala hing si yam hab su pam de dum khra hab la lage yugo sing hab ke yendem phok pai time ne ko dum khra khok to oi si nale pan gum na nale it's slippery like RB alive lau thok pangak te ne go hangam thau kharab ragi sahal se जीरा खराब लगे अदुकी हंगम रू हापो ने बा अदु ड्राई चिली हंगम रू जी उदर के दाई थमगर बा फंदरे अदु फंदरे प्याज हाप लगे ginger garlic have ranga urse tomato se have se chili powder ga turmeric powder khra hap ki ge nasai ge in hap de khazik tini ko asi gen sang de morok khra sha dar di hawai ko khra na le do last khra nap pe ba masala paste
ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦꯀꯣ ꯊꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯤꯡꯒꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 60 ꯃꯤꯅꯤꯠ 15ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯧꯕꯤꯔꯁꯦ ꯃꯩꯁꯦ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯧꯕꯤꯔꯁꯦ ꯃꯨꯟꯍꯜꯂꯁꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯇꯅꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯥꯒꯦ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯨꯟꯕ ꯐꯥꯎ ꯊꯣꯡꯂꯒꯦ 20 minutesꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯧꯔꯦꯀꯣ ꯃꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯎꯒꯗꯧꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ looks yummy already. Now I'll switch it off. I've already cooked it for 20 minutes. Done. Switch off the flame. Here we have to taste ourselves. Now it's time to taste. It's super. Yam hawe sisi. Miyam ngisi yensang si yam hawe. Asisi crisp spicy oire sintak taro spicy oire ga duga magi taste ko masala ko mahap si yam chani. Asigi fern si ekhoigi nordist phangbaga khra tungale ko asidi khra nan tak tawe duga last phak pasu yawe bako adunena adum ekhoigi style the fried of do haute ba han tak try tawro thak yeng khrabne bako ado haute doing si phajana masala habraga thongba haubai mayam utcharak pani asigi disi wai de loisinjerage bye take care